Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kamausan Ram Constituency Welfare Organisation Shillong kan sasamno yaki kusnam syaki arspa arpungur kisamla pule kibapas baha jong Kamausan Ram Constituency haka katsan tarik risau arajar arpuar por khat arba jemensngi haka seng kasi krishnong Mausan Ram haka ba uba HM Syangplyang MLA Kamausan Ram Constituency Unlong ukongsan batsam yaki kusnam daka song pisa syaki samla pule nadu matrik hadu postgraduate. Ya kaneka program Sam Award lapan long da Kamausan Ram Constituency Welfare Organisation Shillong kabadai kakenhun ki nong Mausan Ram Constituency ki basa Shillong. Kaneka jing Sam Award la sedang nadu usniam arhajar kathanyo kabadang peteng hadu menta usniam Daga jing kersyan borba uba HM Syangplyang nadu uba u klempat long MLA bat menta usniam kadai kasin kabaningkong bansam yaki kusnam rengkat ki frame certificate batsam Syah Mausan Ram. Nalor ki arspa arpongut kibalayo award and I kusnam kerpang ya kawe ke school kabapas baha hakamatrik tang ki bahap hapo Mausan Ram Constituency. Kamtay ba ang bangi sam Maxlem? Henry nomor ba ilabun pala ni hapsna ki frame ni hapsna detail baro. Takdaw kam nam bando maklang ni kampan kawe ro lang bangi ilat yaki sam na pule bakin yo ban sommet. Kini skam ba gitu ki bamsim layo masommet kim dai basosi ikerpat ipi ba kinang lebha kam exam ki. Di nakliang jungi sa kisin ikitbok ya baro ki sama pule ki badapat kaya ki exam macam bro bakin nang lebha. Di nakliang jungi dan issue di nalor ka isang pula ki balajit as pa pungot di nginjit ru kawai ke school ka ba pas bah ke exam SSC tang ke SSC dia mau ki ba ki school ba pas bah ko mosram kunsi bangila yolot bar kiles ba napden kata ngin sa pemerah hante po mosram ini pat pemerah mentang sa pemerah ba kata ka school ba pas bah kin sayo ya ka awat kerpang hak te nginjit bitang kawai pernis kam ba hak te kesni inlong kajing kasni ka ba kemen dia baro penyo awat hak te kesni kena kaliang jungi ni kitbok ro ba ikitbok ro MLA jungi ba HM Syangplyang ba inang yo ikemen shad backline ba inang la ro ban kran nam ta kajing jong ka Mausan Ram Kulusi ba inang kran ro kajing jong ka Menreu ba inang la ro ban sakri yang ni ke Menreu ba di kantam ya ka yang ni apo ka Mausan Ram Kulusi ba inang peka ya kajing shon jungi ba kantam ya kisamla pule namar ba dalam ba kajing jistat ni kam habaro kajing ni kita gini kita makin dia angai kubashibo il aero ki social media YouTube kubar baro kitip dan rai kitu ki bamsim na yo ban submit ki bamsim na tiap kim dai bandu jikerman kim dai bandu jikerman namar ba ngila bertibut baro mai por live nai timta kadai tang kapot bangin pilbana bat ni samno ya kene ka award ke jungi haka khatsan tarik ubenai Oktober arja wa kata kalong hasek kasi hall Krishnong Mausan Ram kapor ngin sedang kapor kan arbaje mensengi di kene ka award kan sam bagnya ka parlo baro ay tikinong iyo badan kalis bala submit kitu bala submit baro kikot hangni hapo rilum of impress kinyulud baro ten re kidon pat kiba naway ka consultancy kiwan submit ti gitu kimday bandu jikraman kimday ban sngay ay nomor bangi samtang yaki no Mausan Ram Constituency di ikerpat ki baro kitu kiba yo ilang ba kene ka news ba ikerpat ya pi kiba yo award bakin wan simhi marha kene ka award I MLA badan borom jungi I ba HM Syangplyang in I daka pisa kasong pisa ya kaba ngin sa ai ngin sa kuntip hato kikasngi merkat ka certificate ka bangila isyan ka frame bakat sa jikan ba hakan ni kasngi I chief guest in long iba HM Syangplyang ni ai kakublay ka ba kraw iba HM Syangplyang Maria baro ka junod jing sab ya kini ki award ya kini ki pisa ya kini ki frame baro ki junod jing sab lapandot labay tangkada mai ngi datang kinong tray ban yarap na menta ban promote ne ban kintiwi kisamla ki banon ya kene ki jinang jista lakrem don ba Syangplyang ni rumbarong ide kitan kinong tray bala besah ne ba shulong di mentaw snam kedai ke snam ke ban nungkom bahaden san snam ai ban la sam award sha shulong ban menta gin sam no sha Mausan Ram ti kerparo ya piki ki tu ki banon yo award kerparo bakin yalam lang ya ki kimiki pa kana ba shnganya to kesngi dia ngilak ikot ro ya kirong ba baro kirong ba jak Mausan Ram Constituency baki dalang to kesni baki dalang hak to kesni dia ngisu keman ba ngisu ban ai kaji kublek wa kerpang I MLA banado asnam aja kan niaw ila kersan ini ban sam award
pada mana-mana ban ay awat ya ki bla pas ba tingis ke kemen ba lembaga jindon ini rorba ni MLA ba sutu ya ke kor ya ke jinam di stan ikit bok ba lembaga ka awat jupi idang la ban lem hai ke pule jupi itu kita dapat kre exam ro kedang la ban bagin ay man usne ya ke awat ya hakane ka program activity ba ngin sengan ya kene ka program sa buat da ka jinong lang tinong ruai tinong shot but cultural program na po mosra pun si ke bang aja kena makan sengan makan nom kerja kena bang mereka don jingkran dari makan sengan pi atau pesni ban ni la kami nanti ba kan bon ha to pesni but nabar jo kan si la khot bang ya we samla bla pa kene ka kamar ruai mata iba wan job soklet ba barok pitip to jirai shenam bat ke jirai he kum thai bana pulai ki Hukum juru ngi kordo i wadri pengrop berkira do todong ki badai i aktor aktris jadi flip ke si coba flip ke dau ke ba maki kila ak makin samino habiju i kod yaki makin wan ban ajing shot tamat personat hak to kasni tinggi scam ba kini ki ba ki ba mishem ai kini berpot kin shem ya kene ka kubor ba kin wan to kasni ba gitu kalau samit lot baro ki kod kisla kin wan lang to kasni baro ki dawan kumba arspa at bungot bat laingot ki kiba merilis batok ya don laingot ni lasna yakin don lang hato kasni tingis kamba ngimnya sekendu bat pi baro ki samla pule kiba pule sa shalong ba pule sa bar shalong ba pule sa musunram ini kedu biang to kasni kelong kum ke jing kedu lang baro kina musunram kunsi kiba sa sabar ke kunsi bat sa shalong musunram kunsi bangin kedu lang kum sisen sisen ya kane ber ki kali balik pi sam ya hani dan mata nak liang jongi kino kam ke bakmat yang kam Mosenram constituency welfare organisation Shillong Mosenram kunsi ke badai kan hun jongki nong song yang kam Mosenram constituency ki basa hamne nong ba Shillong dengan pitu ila deng ada ba section assembly ngadai kum presiden jong ne ka asion jongi ngadon lang ne ba baris kenter ibadai secretary jongi badikom Malaysia kalendo ibadai dekot juga asion jongi te ka jingwan dungi hne kelong bertip syapi baro ba hadin bangin apel bana sya baro ki nong shnong yang ka mausan ram konstitusi bangin same ka awat ila apel bana hau benai Julai hadin bang lami ka result kas 12 bat matrik tinggal apel bana ba nilai kuar kumba syubnai to po bakin samit ikut islam ya kot bangin apel bana kini ki graduate kini ki post graduate ki pas MA MSc ki abla mengi tinggal apa adu September ikaw lang kung live na bang live po jadi penmap dia pi gitu ki bang sim ayo ban sampai ikot kislang ndai bangi ikan tait handai mila penbiang lot baro yang ki basabmet ikot kislang hangne hakne ha ka bang labu harilum offset printing press badan ha ususun ne shlong dikla poi kumba arspa arkumut de arspa kumut bun pham taw senam de ka ba baru manusnam ka bang lasdam ban sami kini kawat manusnam ajar khatniyo bat mataw senam ke sedam ke ba bun bha namar haus senam arja arpeo ban ajar kuwe ikan yo basta bat ya kene ka awat ila shim 100% sajro yang isu kemen ba hakine ki lai banai tinggal ayo ban sambit baro ban ila shna bat ya kini ki samna pule ila dapta ya notice ro ha man isno kamtam ha mosandram ki station ila ta ya notice bat baro ki la yo ban submit ki kot sla yang